Grčka je definitivno jedna od destinacija koja je za sve nas vrlo interesantna u smislu geografske pozicije, u smislu da je to jedina zemlja u ovoj regiji koja ima regulisano surogatstvo. Međutim, ne na način na koji se to reguliše u zemljama kojima mi najviše savjetujemo i koordiniramo surogat programe. Dakle, u Grčkoj su programi regulisani altruistički, dakle, surogat majka to čini bez bilo kakve naknade. Naravno da se to rešava nekim drugim putevima, jel da, kada roditelji kreću u tu vrstu programa, što definitivno ne savjetujemo. Uvek je važno da vam surogat program bude legalan. Ali ono što je suština je da u Grčkoj definitivno od maja ove godine zabranjeno surogatstvo, odnosno i surogat majka i buduća majka moraju da budu rezidenti Grčke, moraju da imaju stalno prebivalište u Grčkoj, što je značajno smanjilo broj programa u ovoj zemlji. Ono što sam pitala Olgu jeste da li i dalje postoji mogućnost realizacije programa u Grčkoj. Prvo što je gotovo neizvodivo jeste da ste rezidenti Grčke, jel da? Mislim, ima ljudi koji možda jesu, ali zapravo to se mora rešiti nekim putem. I dalje postoje agencije koje to rade, definitivno se ne savjetuje. Ono što je isto suština je da su u Grčkoj surogat majke takođe često žene koje dolaze iz, recimo, Ukrajine, Gruzije, Uzbekistana, Kazahstana ili odakle je sve moguće, jel da dođu žene koje su zainteresovane da budu surogat majke, te u tom smislu, znači, i one krše zakon kao surogat majke time što prosto nisu rezidenti, a bivaju upisane kao rezidenti i svakako, naravno, i buduća majka, odnosno budući roditelji. To definitivno nije dobra opcija.